Kublai pi baro amta kasni hangni ngadan bat I chairman jongka mai chaprang tourism promotion group I ba Michael Iem hakaba menta kasni ilawan rai ki katuk ani ki mat ki ba ya dei ba kani ka kam ngo kai perthai ba in pensngong shapi tikum ki kum kita ki mat ngin ngap na na I ba ngin kran I halor kini ki jing ki ba I mat hakani ti kublai ba Michael ka I ka dah ba ki wan ji ki lat thai ku pon menta kasni Pinga ngawan hagni singi namar ba pigani ga lumpong deng tu dolnong hang ti hadam ni simwai mengi na ga MECL mentala arfu news nam mana langga macaprang tourism promotion group ban ya dan benta bar sarkar ban promote ya ka kam jungo kai persai ti nadu mi simti mengi ban penya ya ni ga dolnong ti hadin haus nam arhajar pra ina shnaru long nadu mi simti mengi dong kila nang ebun hibri hibuan kamtam di samla bonan camping wan kai wan bam kanai tu ko dolno ti arhajar pra pan isna no igni houseboat kadiga first houseboat in the northeast but kadai tam ka kani houseboat apa mekliaro adum ta tinadu misna ni houseboat kila ebun historis hibuan mri tang na ri India ri wat na keleng ka pasai wan sokai ni basa ting ti briu kila nang yawan kila you ti kani ka India Today Northeast website ka how benai me arhajar arhusau kala itu ya kani houseboat jungi kumkiwei na ki most exotic resort in Meghalaya tingi ong ba nadu arfnews na manshwa nadu baga dolnong kadi dolnong ba mdon menunu bitu mdon menunu batib mdon menunu basa menta how arhajar arhusau ka national magazine kala itu ya kani ka jingsna jungi tingi dang kermen bag sarkar kanang aiman sim susu ingi bagi nang le bha susu mo ndrei hau benai November ngi yo wisti ba na MECL ba yak tu ga list ke bangi baki aingi kan kudno hau benai lai pui 3 December arhajar arfusau bat ngi di ban penpra lot ijing sna jungi berkhoi ki ai por ngi ar si benai ti halor kani ni lai kendu katuan ningot ki menteri man panjing rap mo manoi ki ban pensngo haki pe jingsna jungi bagi contribution jungi mo ti hab khadu ngi le nyo chief minister ngai ki jingtho chief minister ban ngi kendu ru markhwan di badu ti hadin mengi lai kendu uru ngi sa ai yang sakwe jingtho nei dak jing kermen ba utsngap lam ya jing ut jingnam jungi hendrei kawan biang sakoi gesti ba yakni ga lease agreement jungi kin extend tang hadu khasan tarik matau bunai tamul lakut but khasan tarik bunai march iri ban penpralot di pura pai ti ga jing tingyong to ga jaka sarkar nak sarkar ka kwa ban simno tingi dung imlale tin rei ka di ban ai kan kanu kunja kunja financial relief mo makidon gi be tre ban ngi siyeng kidi si lok bat ki khun gi be tre ban ngi mtala arfnews nam hote ti menta kansan ngin chube ki klam ai kanu ga mo bai seng bai dang ki ting yong na sarkar yong yarap ngi yarap halor kani bangin ai bai seng kini nong tre jungi bat kumjuru halor ke jing persang jungi ya ke jing sna jungi ini houseboat namar bagale ini houseboat nei kadai kumbong mene ka first houseboat ha northeast but kadai tang kani ka wei ka po Meghalaya ting yong sarkar ba
to la phim extend ju release to ai financial relief ngi mo mencuam dan bi ni mentang la sna pen baham ni la yu bri hadin ap news nam siong ba to la byang klinyo kemai knu nu wa mo knu nu wa bailot bicep ko jangi ingi sosi nya ni beli ba namar kamdei tangga jaka jungi baga sarkar ka lease hotel pluto soraru diga lease government land bagi lease karun jiwa resort ru diga government land resort ba rei ngi sosi ba long target ini de rei namar bag sarkar kam sangam tinga kum chairman jong diga group menjur nga rai ba ngan protest sakmat sekretariat nadu si monday hadu friday nadu khadui buji step hadu saubuji janmit man kasi borsteo tang ban pni bangi protest yang jingle silang khmat jong sarkar ba Michael tu fishim bakani ke jingle jong sarkar hite kedi kata ka jing kan wanra kata ka jing artatien ya kitrai jela ki bakwa ban seng ni ki kam lejong hakani ka kam jngok kai perthei pi ke silong ba la fidan jakala ka jong ti kamdon jing safety ngai rei la sim ya nu ka li sang sarkar pat long artatien tin rei ngidang kermen ba ngi ikut khubor ba sarkar kan ai life house nem lease iki jaga sarkar iki bakwa ban invest sang ni nei tingi ngidang kermen nam inang muntong sarkar kan ai ngi ka lease ba ya tin rei ngi yon kong house nem hadin ta sansnem hadin ta ngi yo sistem tingi tho bunsin sarkar basova ban penjelan yang ni lease khnang bangiru ila ban invest su ban sna bha su i tourist project ndu nei rei kami man ni ka city ba ti hila ban thu ingi ka jing sak ta jur nakani ka jing pemi hukum jong sarkar ban ai no ya ta jaka siki pingi la upload arp news nem menta mo bat pisang na upload ni bon beli ni di kasih le jong ni ko abon so sarong ya kasih le jong di kumong mene ka di the only houseboat in Meghalaya the first houseboat in the northeast tingi so sarong am ni jaka sarkar kanang erap ban mau benang pensilur susu ingi bangin nang improve susu nang contribute susu kali man ni ingi sosi ya Timinta nadu skimandi fi ang bapin le yang te sekretariat ti nalor kini ro hatu pin ngau siki por ki bade ban pet ya kani kakam fi ngale chief minister ko ban ngale hadu khli do chief minister ban patsko kani rei lada ki kim sngap te mansi fi ngla simlut kilat bar khoi ban pansngo kani jinge te rei mansi hap sim ni sin jam ban protest sakmat te naka liang jongi ngi ket bok e phi ba Michael pe sipun okay